ele fionga ele minsta o lauli e va pe ua fai el matu committee o le tu malo matinae e ni tu fanga tupe o le lusa la wafe e le tarwhengai mai inga o whangai no tupe nei o te manatu sa te tau o na talono mail observer i le lato whasalalonga ia ona o vatua leo le mea sa e le ni tu whanga tupe na whaia o le foi o uma matu ripoti e ave e su tusi na samnia e le matu taustusi ia le whaaluina o le luase la wafe tala i le whaatotonga ina o le matu foi officer fono a le matu committee o le tumalo e le ngata la o me uma e whaatotonga ai le officer e tape o air condition o computer o laulau o no foa o pepa e whaatino ai i a ngāluenga o mena le sa whaaluai i se leni e pei o na mo mia i lalo whainga whawai e le ngata i lea a o le tutongi na fo i o le lisi o le whangaina o le officer lea o na whaleia o le whale lea o le whale lea karesia e whakasa o toi whafo uma e tusa e matayala o le whangaina o sereni nei o le tulanga masani e na ua whasile sila mai le malo e mawhai o na whaanga foi i ni whainga whalisi o le alai mulmulita ia i whainga whalisi o tulanga foi o i tumalo e nu e toru le matou tumalo e ia le tāwhi foi lea a tutongi se vainga tupe ia whamanuia umalapa ia nu o le tumalo o rana wenga e mawhai o le si manatu e mawhai o na whai le fono i se whale ia whanga ia no le si masina whai le fono i se whale le pā o na ole le si masina whai se fono i le whale i se whale i si upapa msale panga a ole lisi o le whainga o nei fono tanga ia tutongi ia whanga ia so whai ai le fono i nā tutongi ia le pā le masina e whai ai se fono i le pā ia ma se leni e tutongi a si upapa ma sale panga pe a whai le fono i nā le masina so ai o nei meo o le tutongi o whale o le mea na whatupu manatu mai ai ia le whainga malo o iai nei i le nganga fo i le e whailisia ia manui ai ia ainga no umai tu malo o le ala e whatino le whamoe le e pei o nao mai a tulanga masani ai e le tau tutongia ni lesi o le mea lea o le ana whatupu manatu mai ai ia le whainga malo le fast ose mea le le la ua whai foi le tonu al komiti lato nei lo le tūlanga o le wha ese o whale e whai ai no mawai tupe le nanu le ase me se ai o le wha ngā pe o le whale ua iai ai talu ai o le fontanga le nei o le fontanga mo le tu malo atoa o le a le lisi e tutongi o le lisi e te taun whamanuia umai ia le tu malo atoa lo winga a matu ona vai tolu le o le lisi ave si me alisi no tu se vaenga o le nu o le pa o le tu ai ia le ofisa fatu sala i mo meo o ofisa ale teleo o fai pule o le fast o lai fai o la tu rava fale o ila le mo watu pe o lai mo e le minista po le fai pule
E o lava i le minister o whatoanga i lona i tumalo o nganga i fumonga numera tolu. La wa whaile tanu te le lava o le lisi e tusi i lona i ngoa. Ona whaiele o whare nei, o ai la. Ela e avo i e manuia i lisia. O le ali whaipule. O le ministare nei, wa tele no nau. Ia mea se ia maripoti pe pelo e le moni na te whaia. Ua manatu ai, e le leo na o whasaoina. Ma ue pe ana whapea. E o maila observa e fsiri mo mai a te au. O na o whaamtaraina lea. O le tūranga lea. I want to refer briefly to the headline report by the Observer this morning, where the Minister of Agriculture, who has nothing to do with the operation of district committee to do with developments in the district, he asserted that our committee had distributed the 200,000 assistance to the village projects. We never did that. What we have been doing was to use the 200,000 given to the committee to purchase furnitures and furnishing for the office which was leased from the Efakasa church in Lepa. Not only the furnitures, but also computers, as well as air conditions and other necessary equipment required by the office. We have prepared a report which is going to be audited before submission to the Ministry of Women for their clearance. The Minister of Agriculture has nothing to do with developments at the level of the village committee. Other outgoings involve the payment of leases, the leases of buildings. And whereas the other districts establish their offices on lands where the minister's buildings, residential buildings, are situated and therefore collected the lease payment, we never do this kind of thing. We lease it from the church in Lepa. And because the whole facilities are dealing with issues related to the development of the free villages, we considered it fair that the lease payment must benefit all the villages, the free villages in the district of Lepa. I want to make this clear that what we are doing is in accordance with the instructions given to us by the government. And we do hope that all their reports of how the finances are being used by their ministers and their MPs are also properly investigated and subject to audit, because what we have heard leaves much to be desired on what they have done. I want to correct this piece of publication from the FAST, because they are not true, and I have already spoken to the Observer. It would have been better for them
to come and see me so that I can explain that what we are doing is in accord with what the government had laid down. It is interesting to note that up to now, the announcement related to the $1 million handout to the different districts, 1 million per district. Up to now, only 200,000 has been distributed. We have tried to request the 800,000 remaining.